Hai menaze ting choma I zaiklum maikram keu zing kaise sruk ting kum chang na jang kaise madai ri mai ting chua kidai rein sa paulia gai radli India ram gya nai kum ting kum chang na jang kaise madai gu pakna be face lok sabha election maikram keu zing kaise sruk ri mai ge bam dai gu dele zai chuna India ram gya na mai pakna be face lok sabha election bam dai rab ze lok sabha seat rak set state zane union territories kreuze ka chum gele vote kara bihi zating chon cha snagne hegin chat madai za Assam dima haso district lungge lungra me anu zliang rong me ngaira hangge hing gene do nang vote kara hangge good bihi ge device morob zak cham cham mobile phone me camera me earphone me ibram ze te good chilak le pose zigena nang vote kara hangge good bihi ge ze ning kang me nu ne mi da ge pegai ko ni lo za lok sabha seat rak te set gu state bana union territories kreuze ka chum ge na mai pakna be face lok sabha election bam rapi ge ze seat kai Kerala gane seat kreuze madai Karnataka gane seat kreuze ka chum Rajasthan gane seat set Uttar Pradesh banai Maharashtra gane seat srug Madhya Pradesh gane seat mingyu Assam banai Bihar gane seat ka chum West Bengal banai Chhattisgarh gane zane seat ket Manipur Tripura zane Jammu and Kashmir gelei zakat dulei zai chuna Indiram state zane union territories kreuze ka chum gene pakna face Lok Sabha election Lok Sabha seat rak the set bam gen tara hangge candidate sapet memina chang keze hai keze rak squeeze the set lamuile zane chuna north east state ge pakna be face Lok Sabha election bam rabigeze state ka chumla lei chize Manipur Tripura zane Assam gelei Assam gene seat mingye Manipur gene seat ke zane Tripura gene seat ke lei za anu hai manachi rahangge MP elections election India ramge dilang bedlei pose zigene ipo unchui ge za hai mananing talam gai magze mi hangge leaders ibe girabe klang raben chui dele ka chbening gai luze India ramgo election commission ECI mena lunei bechai suize hai mana voters me vote a metaming un chok zabam du kai kam ra ko dele zai chiren magze vote kara wong bige za ngi ka hagebe ka klebe ka bok du te magze ka gane free and fair gane mina nei ne bige vote za kai ra le zaina na mai pakna be face Lok Sabha election bam bige north east state gane state ka chum Lok Sabha seat snaga election bam rabe constituency rameze Assam gene Nogong Karimganj Silchar Dipu Darang Udalguri parliament constituency ramegele jana Manipur gene outer Manipur parliament constituency ge jana Tripura East parliament constituency gele Zai Manipur ge BJP government Manipur go chief minister N Biren Singh na tingkum changna ja kreujes na kumge tei chu bigene chuze chunarya chang bige Manipur ge BJP government Manipur go chief minister N Biren Singh na tei bkangene teuze kamne be mro drugs pe mi krol changrek srok mirya gumbe nimpe changlei zaka chulei zai chiruna mangza Manipur go chief minister N Biren Singh na rangchi chakaise law enforcement agency mena teuze kamne be mro katlebe poppy plantation halu zedu Manipur ge 20,000 hectares riagumza teun sia changlei zedu achedulei zai teuze kamne be mro teume zo meze nim changbe zedu mina changchumze hangrek srok meze chporoge mpui mi zedu nim changlei zaka chedulei Zane North East State Nagaland gen znai kram keu zing kaise mingyu ba mai ge hanai kom ting kom chana jeng kaise mdai ge dere malaria harare ting mi wang changba ting chi taw gai dele ja che dele chief medical officer go conference hall gene zai chi ge malaria harare ja ting chi le ra ba misonga ja kate ja rangai dele ja ka chuli Zane North East State Manipur Ukrul district Rajaiklo ge Rajaiklo mra mena saza tingkum changke je high school je rakte se je chum jane rakte se je madai kum ge school le siki tleun sapkai ni be te tibe dammai ting mui ge natri ting kai chibe guyong begene guin siani le zaka chedule zai che po school le siki ge le sinam ra me kakate me mina hangring yu je kana rya mela le zaka chule Zane North East State Manipur ge pe bobam Federation of Civil Societies Organization FOCS manai kreuze ka chum CSOS ma bone te tibe sumai ge Manipur hangge aga pe ke hji ka chum mai ze kamui pe mai black day le ze rang bagai de le zai ting kum sangna pe ke hji ka chum mai ge black day kamui pe mai pe ting chi taw gu le ze ka chuli Zane Manipur ge pe ke hji ka chum mai ge kamui pe mai black day te ra hangge rang ba ze kam ke gai pe ze hazat kana ka ge pe ke hji ka chum mai ge ka
kaklebe pechup zigana dele zai black day pekyu zik chumage muiba mai piting chi tau gai bigya hazet kana kagene kaklebe pet bigena nui kring benga gai dim zening tau gai be chi tau gai be bamgule zedu ache dele zai chepo mai ge gari ramege me zane miki tai ge me za happy epai tik be black flag za kai kam ga ra hangge pe bomana rangai le Zana North East State Assam ge hanai kumpak chumbe face Lok Sabha election bam gen tarahangge candidate me nomination file te changbe haike je hang kai je sruk mane plan hai files te changle izaka chedule kagana chipo roge anta do diben ta do lagbe pe gaida dige anta do dime valid candidate me hangring use kana runale acheles du mi hang sama withdrawals te gaida dige ntara hangge final candidate je hang hadai je sna runale je chedule Assam ge pak chumbe face Lok Sabha election bam gen tarap je zaina Indiaram ge state ja union territories krevje kana pak chumbe face Lok Sabha election bam gen tara hangge candidate me nomination files te changbe plan ha changna je high squeeze rex rok je ka chumne files te changdele je achedle kagane chige ta do dibe ta do lagbe pe gaita dige ta do dime je mina changke je hai mingeu je rex rok je ka chumrun le je achedle zai chipo roge nomination files te ki langbe je Gujarat genele Gujarat ge high sruk je ringeu je deset nomination wang changle je ka chedle zai nomination withdraws te rab je pating loi ai dele kram ke ji ingkai je kana zai nomination pe wang rabi hi je du loi gai dele kram ke ji kreuze skui ge Zana Indiaram gu Ministry of External Affairs MEA menen znai ba mai ge saza India me mina hangkre Russian spy ge nchi china te gu kailu za Ukraine ke de ge Ukrainian mizahre te rahange langai mize te wangdai ne le za kachudle za India me Russian spy ge nchi china te gu kailu za Ukraine ke de ge Ukrainian mizahre te rahange langai mroge mina hangna a Ukraine ke de ge hre te bigene chai di le za kachule za India ramza Russian spy ge Ukraine ke de ge Ukrainian mizahre te rahang nchi china te gu kaibra mize chuo doi be bizigena le za kachudle Russian ke de ge tapam ibe mihi ibe la le be bizigene tet koramale zakachule pose zigena aigum blamge bachang changge do anui inting ra le ka ha mi ki de ge za mi ge na du tabam ibe mihi ibre mela le base du chin chi chak lu be mak le designer tet mak ra ben chuira medle generation ke de ge cutting rak be president Vladimir Putin nen znai ba mai ge sa ze China ke de peka ke dai be ka pe ke ge te be te ra hangge ningai dele zakatse dele generation ke de go president Vladimir Putin China ke de ge te be te na lang njikum bike get bete lu blue delay ai gena na mai kram ke jing kai je srok ting kum chang na jang kai je madai re mai ting chuak de rein sa pa wazal wai gai delay